Okay, ma ye ma hofo nyina kwaba emfamra Kings TV Chie Sports na ye wo amana so Nsoatre Nsoatre Man FC wo mo ene Lagos City City boy ni na Ghana Premier League na exciting so ewo ha ye pa ni Josem ewo ha na me ba ye supporters a ma so mo ji o mani pa me nua bai ela fe abrante minim se oye Okomfour se oye den ye hena fe ni ko me nua bai frozen ya poma Nsoatre ya poma na so si o we na hima ya kira hima o nana ya kira hima ne nana piao na ene game no ma sa WhatsApp ubu game ni sen game ni de nananom ene obo ade adawro ma omo ba nyina tu ni de ya kira so awo na se so omo ya mpre ho nti ahwe ya de ba ko pra be sa aka ho nti omo ba ne de na tu ni de ya kira da ho last season team bi a di yenya bia no o ba wo ji tu de chem na ye wa ba ji ni tu ko ti legon ono so aba ono so ji ni tu ba wo ya so odene dia ka mo aso de ye wo ya so odene dia ye de ba ko be sa aka compare ma no aji tu no go no ko enti last season team say share mo wa hane de nyina ene no bo duro bia no wo bo duro wa hakra wo ba na ya so odene wo ba ji tu There's a mob want to pa. Ya bo want to. Enti situation ya kan say park we nya de see e be lusu ball. O bi en why I had a rank because I say about top 4. Africa no ye ko. Next year US no Nsoatre ma be ko. Ti best no Nsoatre man. Wa ha bia krom ha bia ne no wa bontin bia uni passport apebi. Because ya be ko abrochire. No be ko abrochire. Ya be ko abrochire. Nsoatre man ko US. Akwa ko eden. Ona si abeje cap no. Ti aje cap na efe nso ahihye ato se na obeje cap bia na obeko US. Ti Nsoatre man ye beko US. Ti kwambia so no boys no ene mba no wa uni passport bia no bebi to. O paso ko US nko ade ya bebi to Nsoatre man do obeko. Ti ye ko US ye aje cap no so. Oh okay. Na me he clubs a mabo mato wode a edo so pa game ben pa na wo twen this season e wo park so. Se game an e twen ye be kwa ko Chelsea. Ya bo Chelsea wi ebe ba be Kotoko wa ha. Nti ya she Kotoko wi a na fe ne ye be starting league no. Oh, bolo Kotoko na starting league. Ya she wi a na starting league no. Kotoko we don fe park we so ye be she no. Last season we be twen draw emfa. Ba bi ofa ele ye tu ya o. Okay. Nana ye da sepa. Okay, nti nana ya apoma no Nsoatre ye kire hima. Ini abira. Yes. Nana piao. Hey, ateze dia ayeka abem. Nana boko. Hey, adeno yes. Hey, enyema okuta bobia ena ose na yiminim se nana no membe so be kasa dia nana boko ye kasa. Nana boko. Yes. Yeah, that's nana kwama. Yeah mo. Na mpacho ye frozen. So me dindi nana Ntigideon nana kwade Okomfour ba ko pede man Nsoatre man. Na ene no se bobia no na de bawo de ko asekire ni sen. Nana no se me nyewe na 2 goals ni beba. Na da mo so na mo ni se 2 goals ni eba. Ana wa try to order that 2 goals na diriti ya nana no. Na sembe na be kadi ache with team ni supporters ni na. Make a team supporters so mo yira mo see afu ya dikuru ano. Then the aba amana so to the world. Nana no ya tro say Nsoatre man na dikuru oje. Kotoko ya go the 5. Hey, mo so Kotoko munya botere mami na. Mo so Kotoko 5. Nana maka tro. Any game na no be dey you nana ya da same side na mama we ni me kuta wana sa bo ni me kuta wi no ti wi dey kire na we bo bia we free goals no ma be camera na mama we bia we free goals no no mo bo no so we na me dey ti no we dey yan me dey ti no say we ya hense ti we go keep na juma ha na striker no so dey ni go bia striker no dey ni na we ti wi so ti we defenders no defenders
ne de alu tiriwi no o kenti camera ne nana se ni tiriwi no defenders ne dia ball ne ba no se betima hwene n'anim kakra camera no oh okay ena bodua no strikers ne dia eno na se goals no ena kura no so keeper ne dia eno na de chi ball no enti wo ba ha chese ball na wo bebo ni nyina no ni nyina de kuta na ogina hai na wata dia no so efe kama pa nyansa mbotwana na ya da ase pa okay anti abam ni ya bere na ye nin komo okay yes my former captain Nsoatre former captain what about team no pay captain to power o team no fi be ko si be name problem second division to first division na mi kuta team no mo ba kai afekro mfie dem mfie ne de me ntime kai na ye captain yo bo Nsoatre wada da obedia nyina be na me na ase ni be nyina nkora bebire wo ha